Karbi Anglong Autonomous Council Employees Association pen bang formai kepada Bukojan Subdivision Angkang hiri-hiri along Rongasorapan Bongkri Katengkeng. Karbi Anglong Gunatsa Fatina J Minister Himanta Biswa Sarma midday meal an longlia taxi kecho. Karbi Anglong ke tibula long se external evaluator atum an kecho alon kechipi. Kardom Nili Karbi Abirta Thanbang Sami Bilermon Kropi non arjek tha Bertang Ton Pen. Karbi Anglong Autonomous Council Employees Association pen Preni Pai Kripli Arni Lorulangso Ransana Sarp Auditorium Holalong Bangphomai Pado. Karbi Anglong Autonomous Council Employees Association pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM upon Kurbang Tuke Pajira Berta Kar News along Nangpali 7P Commissioner Teng pen Chokomara Tumachiklo Jonwang Nongnam Kilong Vera Taxi Council Chokomara Song Tum CEM upon Choropon Lopusi Lorulangso Ransana Sarpo Auditorium Holalong Kripli Arni Kepadua Mailong Pajatak Pon. Bukojan Subdivision Angkang hiri-hiri along Prikri Kethom Arni Rongasorapan Bongkri Katengkeng Busilada Kadnus along Birta Nangli. Bukojan Subdivision Angkang Mati Ingorapho Nilip Constituency Kiparlo hiri-hiri Puadim along Rongasorapan Bongkri Katengkeng Pusi Birta Humri Dunlong. Birta Kilong Atengke Habit Pen Kevanga Bongkri Rongasorapan Katengkeng Ajok Bangge Tomamonit Sekilanga Hemalong Men Chatap Nang Sedlo. Rongasorapan Bongkri Katengkeng Boma Birta Long 2. Toglanga Minister Himanta Biswa Sarma Pechenglok MLA, CEM, EM, Police Saipukete IGP, Deputy Commissioner, SP, SDO, Dr. Engineer Lapen Professor Atum Gunatsa Fahud Longlia Thak Osomara Longsi, Ani Om Kichodun, Bonta, Karbi Anglong Bukojan Subdivision Ihuma Skula Longke, Gunatsaf Kilang Chariabang Pubang Pilapen, Than Bangatum, Tibolalong An Kichusi, Chipareng Merong Pusi Akoi Kipia Birta Ingdang. Toglanga Minister Himanta Biswa Sarma Gunatsa Pahut Osomara Long Longlia Taxi midday meal aan e om gichuduna sonsi Karbi Anglong along Kewang Police Akihoi ADGP Mukesh Agarwal IGP Anurag Tangkha Doctor Professor Deputy Commissioner Adil Khan SP Lapen Penang an External Evaluator Atum Osomara Long Longlia Thagalong Ingni Dunsi midday meal aan e om chodun rinti Gunatsaf Ajay Megalong Kilang Chariabang Pubang Phi External Evaluator Atumta midday aan ke chodunangji alamdo Bonta Bukojan Subdivision along Ihuma School along ke External Evaluator Lapen Than Bang Atum ke Table along midday meal aan ke chopen Gunatsaf Arona Kimi Pinchong Det Lupasi Akoiwan. Non malam sopor pandihin na parman Birtamo Ington Poniksina. MS Tifu Medical Hall, all kinds of medicines are available here. Chamber, Dr. Nishant Agarwal, MBBS MD Pediatrics GMCH, Child Specialist. Doctor visiting time at 5 PM to 8 PM every Monday to Friday. MS Tifu Medical Hall, MG Road, Desert Complex, Difu, Karbi Anglong. Revealing Beauty Parlor offers you the latest discounts for this festive season. Starting from 1st of August to the 1st of December 2017. You will get permanent L'Oreal hair straightening and hair smoothing at Rs 2,500 to Rs 3,500 for any length. 10% of discount on every facial and L'Oreal hair spa. One beautiful package of L'Oreal hair spa, manicure and Sahanage normal facial only Rs 1,190. Girls, hurry up! The offer is limited. Rupsana Boro Revealing Beauty Parlor, RH Complex near IDBI Bank. For more details, contact Rupsana Boro
9132858038 or 9957170867. SMV Motors. All types of Hero bikes and scooty as well as self-service, accessories and spare parts are available here. For any purpose, you can contact Kunal Kumar Gupta 9678498550, Manadas 9085973443, Ranjit Singh 9613731109, and also HDFC Finance available here. For finance, contact 9613731109. SMV Motors, Rongkhalan, opposite of DIG Bungalow, Karbi Anglong Difu, Manja Road 782460. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available: list of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming, full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial: signature galvanic facial, signature Auraledas facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. Opening shortly. A school for playgroup to class 4. Facilities: big and clean classroom, trained and friendly teachers, playway method, creative activities, audio visual, aided teaching, drill, dance and origami. Child development and education. Learning process with parents as partner. St. Anthony's English School, Lower Dilaji, Birla, Difu 782460, Karbi Anglong. Contact 9859609475, 70027709599, 99576075561. Email santanthonyschool@yahoo.com. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi Outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Kanj, Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ। বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো? পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ। কাঞ্চ জুচ খাওক, জীৱনৰ মজা লওক। কাঞ্চ জুচ।
Dihin amo phibuthar birtalong bangthulo ing samjin pen hini angdeng gunotsov pre thom arni pajutpon tanglo hini angdeng gunotsov along humsuri sira pharuki thomasulalo gunotsov mate toklang arongaje padopon Difu Bokajan Lapen Haroghat LA constituency angkang pre si arni pen humsuri sira pharuki thomaskul along kepadopon gunotsov mate toklang apun kangwaya rongaje Preni pai kriketom arni ing samjin pen pajutpon tanglo nona dihu hini angdeng gunotsov along Suri trok kebra priso se charlia usumarapan kithek thia purachak asatlang en pon gunotsov along tinalong golokhat pen bang pharoi sira pli kebra pli kamrup metro pen bang thong kebra ke thom karbiang long pen bang pharu ke thomra phokebra isi pangrom pet pen kadokwe bang pharu phora thom kebra ke thoma bang phubang phiatum gunotsov along external evaluator at pu tiklem rinti karbiang long autonomous council CM EM MLA Deputy Commissioner SP IGP Saikam Saipu College Thanbang Dr. Lapen Engineer Tumsi Gunotsov RD Langpon Sarupathar MSC constituency angkang Balipathar number Adorso pen Pitiadong Adapdong Tewang along EM Jagat Singh Ingti pen Tongsekot Kacheleng Jiaphan Chekadolong Kasilampi Kidamtang Preni pai troksi arni inglong anatu ari kejang ke tepar pekajok dong tewang alang roi lang ke tepen towar nang tong plin lo la sojok nat rong berong thagara tum kacheleng sung nang lo ate rong supia jok ke ong tung atum a joner lo si kachehelat nang la so kacheleng ahut bang ke thom plia tum ke areng ahu sonang lo la so alam em Jagat Singh Ingti arjulong si adim humri dam pen tongsekot kacheleng jiaphan chek adolong selam pipo pukache chagatengsi selam pilo sita la so adim RCC adolong le selam pia sonte messenger pusi pherang kya tum ka humri dam ahut rong asorak tum nang chethandun Birta Bangila Pansikang Ton Boniklo, Lying Bomb Takat News Channel, Domi Thakme, Kurwang 2.